Ya udah. Sonang roh aku di bahan Yesus masuk berhutang di son napos roh aku itu hatai di pasonan tukang roh aku. Sandro dosaki bolong tunada dolima nang sadana so jujuro wei namar tua toni kunai sorang do Sampai enggak? Kayaknya masih. Coba dengar. Berapa ayat? 4 ayat kan? Mau 5 ayat. 4 ayat ya. Oh, masih rekord dia. Oh, ini lebih jelas daripada tadi. Ini pakai Enggak. gambar.